Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Arakel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makunak ang napudnuak no siyak ti agaya. Kayat ko ano asino ti umuna nga ayatag ket isumaten ti pakiasawaak. Ni Emil ti umuna a boyfriend ko. Agpada kami agtawan iti 20 ket 2 idi nagamamu kami. Aginggaan na addaan kami iti relasyon. Awan ti laped iti ayan-ayat mi. Adu dagiti arapaap mi kini Emil. Pagadalin na pay kano ti buridak akabsat na. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Raquel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ag-flight akon pare. Makapagtrabaho akon iji Japan. Jack amo nag-apply ka gaya mamapan iti Japan ah. Naklatak iti dayta ngayon baga mag-flight kan. Nabayagan ang nag-applyak pare. In sekreto lang. Tadyak kaya ta pag-iistoryaan nyo. Mala, saan kanto amang liplipat ah? Apay kumamalipatan kayo. Agore ka Emil. Kasanon ni Raquel? Kahit ni Raquel lata ah. Kasaritak to. Para matlaan kada kami dito yung aramidag. Kaya't mo asawan, di na pa'y amo amapan ka iti Japan? Di na pa'y amo, tadyak imbagbaga. Ay sos, amangan no aga pa kayo, gapo iti dayta. Saan pare? Amok amaawatan nak ni Raquel. Hello, Emil? Hello, sweetheart. Madama akpay lang agtrap-trabaho. Madamdamakan nga umawag. Mabit lang da ito'y. Kaya't ko lang ibaga, amis kan. Ni, paypayapayan na kung tibos ko. Sweetheart, agkita tayo ton madamdama ah. Ijay sigod na pagkitkitaan ta restaurant. At da kaya't ko nga ibagakan ka. Sika talaga. Ala, ibagam nga rodan. Agner-nervyusak no kasta. I love you. Ha? Day talaang? Basta, urahan kay Jay ah. I love you. Oo, sige nga rod. Ungtan na kung tibos ko. Bye! Pasensyakan. Naladawak. Nag-traffic mo't ngamin. Nagladaw da kami pa'y pinagawid. Nagado ngamin ti customer. Agtugaw ka, sweetheart. Naka-order kan? Wan ah. Itaak lang ang makatugaw. Nagsakit tagiti sa akak ang nakatakder. Nagrigat ta talaga ti sales lady. Sweetheart. Flowers and chocolates for you. Ha? Anya ti selebrasyon? Sika talaga. Naghilig ka iti surprises. I love you, Raquel. Amok daytan. Saan mo nga ulit-ulitan? Tanagkorni ka una yun. Kwan. Adda kaya't ko nga ibagakan ka. Anya ka di dayta? Sapay la ko mata maawatan nak. Ibagangkit din. Dinakman pagdandanagan. Sweetheart. Ag-flight akon. Joke mo man ang dayta. Diyak kaya't tikasta nga angaw. Pudno ti bagbagak, sweetheart. Diyak na ibagbagakan ka. Ang nagaplayak para Japan. Kat, umadanin ti flight ko. Anya? Para kadata dito yung aramidag. Para iti panagkalay sata. Gan iti buklan ta pamilya. Panawan na kaya man. Di ka kumagsangit. Diyak kaya't analiday ka apanawag. Please, sweetheart. Amok ang maawatan nak. Hindi mo man lang bagbaga kanyak na itaplano. Itatapumanaw kan. Samo lang ibaga kanyak. Sorry, sweetheart. Kasanunusan kan ngagsupli. Duwala ang atawan ti kontratak ijay. Agurnongak para kadata.
Apay nga minapumanaw kapailaan. Din to tanda mo trabaho dito eh. Saan nga umanay ti sweldok dito eh? Amo mat, pagadadalag ti burida kakabsat ko. Kaya't ko ti makaurnong para kadata. Uy, Raquel, ada customer. Ha? Anyat problema? Kasla na unag ti pampanunutam. Awan? Ngam agore ka man. Di na ka magtan suksukunan di security guard a boyfriend mo. Anyat naga na itayan. Ni Emil. Di mo ko na ay na nag-break kayon. Napanan ijay Japan. Pinanawan na kan? Wan nga rod. Iso analidayak ita. Maawatan na ko ma. Uwan Uray no siyak mat ti pinanawan ti boyfriend na akat talagang aglidayak mat Angam, agsublimot lang saan ka di? Iso nga umisem ka, friend. Pawitan na kanto itiyen. Bongga! Raquel, umay ka dito, itaad na sa nga ilay. Raquel! Adar aramidak nana. Inak man laya, baanan ijay silid na mabiit lang ang barok Wala na. Una ikat na ito nga ubingan aya. Raquel, rumor ka ditan, tada sa nga ilay. Asino ayat isa nga ilik? Ni Robe, iso nga agsagaysay, kan agsukat ka, tasangwag. May bangal daw mo, Raquel. Amo pa day off mo. Iso nga pimasyarak. Talaga nga amon ti day off ko niya. Siyempre mo na. Nagdamdamag ka kadagiti pada ka security guard. Day off mo, mat? Nag-absent akon para kan ka. Anya? Kasta ka kapadag kanya, Raquel. Amo mo't a boyfriend ko ni Emil. Amok mo ta nag-flighten. Do atawon ti kontrata na iji Japan. Sika talaga. Amom samot amin na mapaspasama kiti biyag ko. Ay ayatan ka ngamin, Raquel. Uray no adda iti Japan ni Emil. Di na kayat asawan. Amabalin kun ti makiayan ayat iti sa bali. Amok nga ayatan ni Emil. Apay nga rod nga agaram kapailaan kanyak. Umay kalapas siya rin. Naragsak akon. Na makasarita. Kan makasango ka. O anya, kumusta nga imot ni Emil iji Japan? Nasaya at mat. Ma-home-homesick ka, no? Ay, kat awawagan na kamatlaang. Chat laang tabi si mat. No day off na. Iso laang ti pa nag-video call me. Mailiw ka kankwanan, anya. Siyempre, mat Amom, saan kadamag na ka ni Ruby? Tunggal agkita kami, sikat ti damdamagan na. In love mo't kan ka na a tao. Ay, napangarod iji balay. Oh, di seryoso talaga kan ka. Kunakmat nagbirok langan iti sa bali nga ayatan na. Ay sus, love na ka talaga dayjay. Panagkunak, mas ayayatan na ka ngam iti dayjay nga Emil. Apay anak ko nam dayta. No talaga nga ayayatan na ka ni Emil, rumbang lasi ka ti priority na. Pinakasaran na kapay kumaa, sakbayan nag-abroad. Kaya't namin atulungan ti kabsat na. Diyak amukan ka. Ngam no siya klamay sa. Makunak amas ayayatan na ka ni Ruby. Hello, Emil. Sweetheart, mamimiss ka na talaga. Dua tawon mo ditan. Agawid kan. Sweetheart, Oh, apay. ngamin. I love you, sweetheart. Anya ti kayat mo nga ibaga. Sana pa makahawid. Anya? Nag-extend ak namin iti kontratak. Mano atawan? Dua pa yatawan. Pangasim. Urayan na kuma, Raquel. Ken maawatan na kuma. Araramidat na ito para iti masakbayan ta.
So nabali. Duwala ang natawan. Agawid akon. Anyamot tan. Nagtungtong kayo laeng kin ni Emil iti cellphone. Naglabagan dagita matam. Nanang, Anya jay nangag ko. Saan pa'y ang makaaway? saan pa'y nga rod, nanang? Nag-extend ka no pa'y iti do atawan. Kaya't nasawan. Aguray ka pa'y iti do atawan. Uwan nga rod, nanang. Ay naanak ko, bakit kan? Saan kuntun ang makita dagiti agbalin nga apukok? Mano ti tawon mo? Saan kantun ang makaanak? Ay, saan ko abibiyangan tibiyag mo, anak ko? Tadakan iti husto nga edad. Makaamu ka nga agdesisyon. Ang agpanunot ka. Nakaluto kayo ka din, nanang. Ay mabit laangan day chay. Pagburkak laangan ti sidaan, mangantan. Wow! Nag-cute mo tunday ito'y may kadwa nga anak mo, friend. Karupro pa ka no ni daddy na. Wan nga rod. Imbaglaangan, tanaala na ti agong naken ka. Ay na, nagrigat na aganak, friend. Tsak kayatan. Kat si Kangay, kasanukan. Saan pa'y mat nga agawid ni Emil? Nag-extend ba nan iti do atawan? Duang atawan? Ay sus, makauray ka pa'y nga ron, iti kasta atawan. Nagkariakan ko na, nga uraya. Agururay kalatan. Saan ka di mabalin nga agbakasyon tapno umay nakapakasaran? Diyak mat mabalin adiktaran no anya ti kayat na. Isukat day ta ita. Duwa ti anak kon. Angamsi ka. Single ka pa'y lang aging ka ita. Hello, Miss Sixie. Ay, nakigtutak pa'y. Si Kamat, kalaat matlatang nga da kay tilikuda. Pasensya ka na. Makita kami nga display ka kadagiti lako. Isong ay maside ka. Si Kamat gaya man ti security guard mi ita. Wen, kinidaw ko lang ita iti boss mi. Tapno maya si degakan ka. Di nakman angawan iti kasta. Birthday kinton o may amartes. Kasta ka di? Happy birthday. Kidaw ako mga ag-date ta. Ha? Sige man laangan. Kaya't ko tila ito alugar. Nagmayat pa kaangayan ti garden wedding. Garden wedding ti kayat mo? Kaya't ko pa'y asika ti bride. Ha? Nagre-contract ni Emil 2 man na natawan. Apay nga mo. Amo ka? Uraya mo kalipay ni Emil. Robbie. Sorry nagliday ka manan nga pwede mbagak. Anya ti kayat mo? Tagurde rakit din. Day tamot laagay ayaman di ta computer tar aramida manak ko. Madlaw ko kat saan kayon san agtungtungtong kin ni Emil. Urayak nga rod ti awag na nanang. Isong agge-game sak paylaan. Agtungtungtong kayo pa'y wano sanang. Saan nga rodan? Diyak mo tan makontak. Awan mo ti sabali apagdamagak no anyan tinapasamak kan kwa na. 5 atawanan a pinagururay na ka. Nanang. Ada matagar-aram kan ka. Apay adi mo pa'y lang amin sungbatan. Ay, man-mano dagiti customer ita. Isa ang makatugaw-tugaw tayo. Agkrams nga rodan ti sakak a nakatakdar. Agpada taa. Imbag kanya ka, tada nila kay ko amang masahe. Angam si Kangay, awan pay. Di kan tumot ngamin sungbatan ni Robbie. Mabitlaan. Oh, apay? Jay lalaki a naka-green. Sino day chay? Amamom? Gayam ni Emil dayta. Mabitlaan na. Asit gak tagdamagak. Hello? Malagip na kadipay? Raquel? Apay kumamalipatan ka. Kunak no nalipatan nak ngaminan. Wan gayam.
Kumusta ni Emil? Awan ka dati komunikasyon niya? Awan nga Ruden. May sa atawanan. Kat no nakaawi din. Nabayagan na nag for good. Anya? Nagawid? Adi naman laing bagbaga kanyak. Nangasawa nga minan. Taga Cavite di asawa na. Adando ang anak da. Anya? Anya mo da kumpare kon. No di naman laing bagbagakan ka dayta. Balasang ka pa'y? Di kagdanag Raquel. Tanaw kita kami kan ni Emil. Bagbagak. Agasam. Pinaguray na kagayam iti awan. Nasakit tinakam ko, Mr. Lonely, gapo iti napasamak. Adu dagiti nasayang akan ito iti biyag ko. Ket kasladyak paylaeng kaya ti makiayan-ayat, taaging ga ita, nalidayak paylaeng. To'y pagayam mo, Raquel. Pagayam Raquel, saan pa'y anala daw ti amin? Makiayan-ayat ka. Tadamot ni Ruby ako nam anapasnak nga agararam ken ka. Apay adi mo ikan iti gundaway na amang ipanagnak iti panagayat na. Ngamkit di ni ayat saan amaala iti innapuraan. Nasken ating itingam pay anaimbag tapno saanen amaulit pay ti panagliday mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Arakel, adi na inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.